15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hapadeng kejingwan Iman CM Yoba Marshall SBBM President ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association JCOMSWA ubaya ki da kabasya Thngan hamaran football lat rambai dongwa nadu ka shitare ujellio araja arpunrio ban penbor ya ka sarkar jela ban play ya ka kamti bat khayi do yong harilom Jaintia kiladan bongot ki bopen pau ka jing ngobitar namar ka jing bom yo show ya ka kamai kaji nadu balakhang ti do yong Kawai ni kilong kami ke bakran haka kandai tayo jelio araja arpun rio kala ong. Baka jingkang ti daw yong kapen mentoy tang ya ki kat tu kat ni kat ba kiret kiria kim yo alat satya. Kala ter ting e ya ki nongmi kemat paj ba ki bas ngap jar jar halor ke jing ya ki uba marshal bat kum kada ke jing persya namar bala wan artat ke election MP siteng samoy Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kumta ya ki Kyrtong ki bawan crop vote dewan priang subhaya ki daki Jhur Pyut. Ham tam ila ki was sentia dua da man dua red dua riang dua penmi ya kata kabam godi woda ya ki yau ki hat woda ya ki luti ki sungken yo penmi nei banta kedap ke biang ke pliang ja ke suja uda pu biang ya ke pura putih yang ki kon ki nat yo i man go ko kadit sat o i hap i di antar wadu thok kelas ya ki kon Caki skor tua hek tua rap start tua rap biang tua rap pura dei nei dau wa yumo yang dari lam no cha ki katu kating kaningut dari kiwa Thngan kiwa jera yo hi pi jam lagi kemat yang pi wa i ki kian ki dai go joki mo yang ngala mana go wi ne dong supply mo yang hawa mana na jai na west sentia batam chole mto hi do nga Cipon mahai nak kiwi tawan di distrik tuya cimenta tuya Ïakhun hau ni moyong kanu pun pia not kaya nga kanu pun pia mensen kaya nga woyo wa I kanang min kiwi kesni nang hiari hai wong tipi wo jet ya kinang ilam kiwatin batu Burom ni kiwat kinang ilam dua man kan ni mandan ki kita kena yalam, kiwa kelon ni lagi, kiwa bam ni lagi, kiwa pun pun kerau ya kayung kesem dan bat kiwa thet ki thau ki bau, sado cepok pereng. Dan ngamam kuah au kelam kelam ora, ni bak bon le kiwa tau kelam, bakam jo lah cuy por. Ku pelai kini association, hak itu ki mat ki cing doa yang ka. Menjual senyawa, jika teh ngada cuma ni aku win ke NGO, hyper, ke aki senam ke aku orang mana doki, ada carwi, ada car lagi jatuh, wangau marshal, mani kejok kelama, menjual kulam, kado dang like kemoyong, kinong kelam, kiwi tawan, ke NGO le, go perkat ya kani, tolong den kemanden yang i. Ni bahkan itu, kenang ganti gua ada bau belai ya istantia, bam no ya ka, daki katu kat ningut dan hi, wile mani hado kat ni, kaya apa man yang presiden yang gani association busnyawi, to belai watau ya kamet kemensen yang i, no wa i uyak no i, woyo no kiwi tawan ya ka, nado kecing do no i gitu ki anut. Hau pun dasuki kiau mem dei tiwi tawan gilat luti henrei mensen yang belai ki upok donot yang marshal batam jo organic association mi bianggi hat atuli kisnem jo belai umpuhun upaya wo pendau jaj ya kani kari ke jaj beru yang i umpuhun no wo pendau ya kani ki gaspa mariang kuda isa bawi wile upta ya ka dah ada kita tu kat minggu dan ni baru kita mau Thngan, ile Thngan bagi, tengah yang nanti yang hari ni per dawan sebelum ke election, bahwa ia kecil sekian, dah tahu dah mitabut, kecil sekian yang asalan Allah kangla, macam satu, yang sencari ide, yang sencari kebaik upaya kita, yang sencari
dah ki control ya ki control kejingkerman bos kan yang aku ongo waro the jantia wasu ga is lada im ki control im ga chat berui lada yap ki control yap ga chat berui bat kam jo kerpat ya waro mi teli telai uyeni wo chat ngan ni lada yap waro hoi bat Entah yap do semen arut, ini dermat, ini datang, wo yap waro ini por kani MP de chanuan go, hai liang yang kerpat ya ke istantia, wo yo mo yang sajan sekenap, tap, kani tak kecing kerpat yang presiden mo pulamo, repeat dia ngokasa cisen, wo tap plastik, gitu guna di kandidat kup si ayung yang pi, ini was istantia wan. Usang ni de ki Jhur put ngai put Jhur ni sekeper put bam sekeper sang ni de Jhur put kini ki jam to ki klam ki tham jam ban ni ten kani pan man ge I wong man ni le ki buru ku start bat ku chia u pan man ge le I ki wo Thngan bat ku jara ngado ni dap kata kaman sen go piano do kata Wato ngala bon kebanta imo che istantia. Yo gilang yung yodo kodo. Yo ikiman bay, yo ikiman pa. Tuwada mi ka kumara yung asemblan mentai Thngan ni jara dikon. Kani ito ay gi kata kecing ko kraw tam ha ko I mat I. Kata kamte kerpat yo wara I. Kamu ki bru ko thau belai. Kakti belai ko em ko mansen ko im. Uya yenyi yusnak tilang ni tenang wa kejingnya teli man ke kebor ladam lai kamte kani ke sarkar urkai ben ye Nakaliang ba Marshal hakani kesngi ula kran sikipat ba kibalawan ai jingkersan nolor ke jingkran na kinoy alam ka association Kelami ye ke sarkar wargi minister ki em apa jantia yang I lani ki khasi ki garu ke ye ka dau wa ugli yapi wa de jet upai ba yapi wa lai ni ta po assembly wa chna an bhi namanta yong I ki duk kiria hanre go sna bhala manapoi bhi hetai apo assembly ngayo wa tang chikin tin le mem klam bhi namanta muyong wa kamnu wa muyong lani kamnu uthola tholuti kani to go sna si tam wo yoi the jing sinchar yung ke NPP the prasnem gatu hanre watang shikintin le mem klam go namta yung janpot ba piu bhi waro yu mobalakti kani the UP YouTube la klamgi oto OM ke jingeki the UP jingeki yung ke jakam chua nadu chitarik the klam wailat niki wongu gani ke kamu yung nang slem go hadin ke jingklam wailat niki Daklam sarau ukanrat sangma wongu ke kamti muyong wadang simpor go dang yang I sarkar to wadali hatu hadu prasnem upampor go bi upenche pajba hadu prasnem bampor go upenche pajba kei kadau upenche pajba hadin ke jing chatkan ke yong I ke yonga ke yong pi yoduk yocha te ejubab kani go snausi tam ladapui ke por election ongi thap ye I penjob I hapon rubnai uwai muyong tomam baya dawangi chikayung kesem yang I dawangi chachnong chathau wara maiki woklamgi uwai muyong hanre ye kani Kejingyo luti yang I kami kena kero de peman politik kita. Kani pen beje gi bi pojba mkwa gi wayom yong de kwa gi yo yo bisa high level boy biu tip badang yo fun party gile. Segawi wong epi nementau lokal meli yang I umak remencela Dewa Burom Pyut Katus nem dar time pak ipat ba epi kamju ile pak epi wo lai bi tai wo ye sat bi namta muyong hapo assembly wo klambi namta yong
muyong namta ka im keduk kayong iu pai ba apa assembly ko sang si wong wa tang chikin tin le mlak tin bi wo klam namta muyong apa assembly ko lak tin bi payu deu burom menayo bi jinge ki mi bi social media yem kam payu wo klam bi social media ong tin ka si kam ke jam ban ke tin ke jimut ikwa iu pai ke kam bo klam ni assembly namenta ke riu ke jaj benru yang jantia yang i na bah muyong ni Andrai tangji sin iki umnut piu klam namenta muyong ke ye ke jinge ye thi hado kat ni wa menetok gapor pembik piu pai ba ong di thap ye nga yo wayu muyong yo tholap tholuti iki bampor ni thi hado arsnen tang wong ni piu kani clear ka message ham pembik de i pai ba ham pembik de i ka ter start ni kayi yo i ging start ta lamba ka jingi kai ga yong pi man bi kam no hikai i man gam khna skur ka te biu Arther kan usnem chu ulai skur pi kawi gesni dang pasi ngam tharayo wo khna skur uchong machong ho haju o class poi kawi gesnem dang ku classo poi kawi gesnem dang ku classo te ire kam gi pai ba ki wo do ki wo cha dang poi kawi ga por dang man malik bi arto man malik do pi dang poi ka por wam to pi man bi ublai hakmat yang i godo cha ublai yang i to em hajrong i chania ai yo ta ublai o em hajrong wa wayu kalat kalti nam ta ga yang aga yang pi ujuki orang ni Mslende ka por ke jingko thu ublai wadang ko thu gai ni da wong i pi da lingut man bi da sungut pi man pi katte ki minister lingut Wakalan lewi daklam bi namenta biong ke muthu ke jingim ge yong ile ke jingkwa ge yong ile ke iman ni jipti ge ile kwa i wo klam bi namenta biong wo le bi namenta umuyong wo wai namenta yong i gi jai grupna te sajisin sngau de tulor kate biu para manbe manpa hamso peringa cibun ki poin kwa uklam tak sengau kata dah sedang utulot. Tekua ikublei kerpang ipi kani kelas ke message ong ipi. O kublei kado ipi. Im chongnya ai namenta yang pi wadut kut gemsen ngayong ale. Ki family yang ah untuk sangsi gi wale yekam ko bah namenta ka riu jai benru ladang ayak le huno tang wala im pi gi pai ba kamu pelai Moses dari Egypt yang ikon Israel. Kini kejing cak tak berawi sekat nupor tengi payu kami jing teli Monday kami jing teli kena gero kami jing teli wa pelai sikit igani kejing kerelang yang pi iwi pawi menaya kerelang pi wa i ceruk wi kayu wa i jubab pile ipriang bayi pi hagani asosiani dua kuah uklam le ipriangi into wadi jit brui kam kiwit ki rukom mo pala kani to kasur yo mo paiba kasur yo modo kyo kuah klam ini penci ijmuri ipriang bai oto yenyi namenta kyo du yo cha yenyi namenta kasur paiba e ke jingle ko sarkari i kanno penchistom binga kanno penjingjar bi tim yang i iya layo pai kanang yo ye ngasau tu ke jing ke yong pi upai ba kiman be kiman pa mgi go palat upun stomi ngai otarai keni chiten pore upun stomi hanrei kamu leader hammat ichibun ki jinge kam gimu jingtut dane kita ki chia waker wakang i hakmat yong i hammat dut iki waro hanrei neliang yong i dapdiang yeni tangwalai umuyong uyakuni kamu joki mencoba uyok lang uro untuk doki high level uyok lang uduk ujuki orang ni kejumpa syai pai ba ngikum ka jekom swa
haga khadlai tarik nayasan arja abunriu ngilai memorandum ya I humble Chief Minister of Meghalaya Sri Kongrat Sangma Badro ngipen bor ya ka government banlum assembly immediately ban kren chapanga dewyong bat ban theu kilat kumno ban pli yaw dewyong bat ban wat ya kilat kilenti ban yo ya treilang girit kiria om tang ya ku high level biang pa ba iwar ban pendam ya gajing ra dewyong nabar iki cement factory ban sina dak an ban khanglat iki prateli ki cement plant namar bangila don lupa u dewyong hangni hapo jella ngimdon kam shu kiba nabar ladaka sarkar ka Shah ban wanra dewyong nabar jella balaipat yau dewyong trai jella jongi kimsha bantre kane kamla bandung bat ngimla ban priang ya gajing le siliang Jaka tawa Nikwa bantre dewyong kumbaju long menshua namar kane kalong gajing ti dewyong traditional jongi kibriu menhendai toy iwaso ladaka sarkar kamla ban pli ti dewyong kahaban kikhle nado kipor kibakat arsnem kibalakhang dewyong kadai ban ai da skim man laki longying ka skim dei bandung kiba im da ka jingtri dewyong ya manjore ni kumka jekom shwa ni la ai ka memorandum haka khapra tarik nayasan arja bundriu ya ka JHADC ha usri thembor shwat but lai kopiro shai leader opposition master Andrew Shulai ni demand dei ban ai dei ban sina ya ki an mar pok khendeu lada kino kimar pok khendeu ro but ban kren na ka benta u dewyong ha session but theu an kumno ban pli ya u dewyong lada kimla ya kata ka jing dawa jongga jekom shwa ki ha ban ma ya ki jing ya ki ka bateng kani ka long ka message ka ba clear ya ka sarkar na kaliang ka jekom shwa ngila submit got memorandum shall humble union cabinet minister of coal and mines government of India Shri G Kishan Reddy but I kopiro shall humble minister of state of coal and mines Shri Setish Chandra Dubey government of India but shall humble secretary of ministry of coal Shri Vikas Dev IAS government of India nidiman yakini ki minister kakamti dewyong dei ban pli mardor namar ka jingti dewyong kadei ka traditional jongi hi hagaba khado ni kren ka jingshai but ni dawa na ka sarkar kadei ban pendu jai no yakini ki high level lada ka sarkar kamla ngin yaki ten hado banda job but ni don kam ya ka jingkar chan jong pi ki pai ba iwei biang pai ba ni na kaliang jong association ni khot ya wer ya baro ki NGOs da ka man sem ka bas ngeu rit bat ka bas ngeu khia nado ki rilom jaintia khasi but jaintia is but west but ya ki wei association ki badai bat joga kol but minor badai ki delar ba phirwan ban yakso tilang bat ngi bangin yalong kum ka wei sipara namar ni don hangne baro omdan high level henry ni baro de ki ba kerduk de ki ba Shah Thngan de ki ba kwa tang ban pli ya u doi dewyong don hi tena kata daw ni kirpat ya pi bin wan ban yeso ban ngi kum si para nang bagin la ban ya fight ya kani ka battle kabade katma bat ki high level ki bala bat ya remote control wat ya ka sarkar tamam ba Teguh khado ya pi ki pai ba nagaliang yung association ya jing platform yung pi ba ya jing wan yung pi imyi iwaw su kaliang lanem yi waw ya pi ye la anrei daga man sim umaya daga man sim was naukian ipen pau icha pi kwa i wam to do ni ne jing wan yung pi ni
Tonia rak ni kubor. Chayung chasem yung pi. Kamtam giman bay kam ong tin yung blai. Giman bay go start to te go yung. Use kiat ini bon na perdi yung pi. Giman bay go em hini. Yui start pi em bi ke jingkit klik. Nei ba am chong ra hau chen rang en rei chu ya pi. Kadu kam te pi giman bay go wan hini. Klam me upa gi kon yung pi. Klam ya ge yung pi. To wa i ga wa asession ni kam ong ini. MEDV to ke jingkwa i jing trang yung i to wa wai i yau du yung kadu kam te i kerpat i api kam tam wo bu pi jing duai wi duai lang i kam tam kerpang le yau president yung i kanang wo blai e bor MNC mu i but kam jo le wo duai bi kanang wan sarkar go dim chiliang but go thla chiliang kanang yo wa hukulam mu blai ka kanang yo wai go yo ni mu yung kam i jo ki kre i menchwa Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.